APECMI sohta chunka iskayniyuq %, llapan suyukunapa PBI nin kaqkunamanta kan. Tawa chunka pusaqniyuq % ñataqmi, llapan suyukunapa rantikuyninmanta kan. Kaywanmi hukyajina rantikuyninkutawan yallinakuya rurayninkuta ruranankupaq. Iskay chunka juniyuq economiankupi yanapanakuspanku ruranankuta rurachinja. Villa El Salvadorpi huñunakuspa llamkaqkuna Villa El Salvadorpa rurayninta reqsichinku. Iskay waranja iskay chunka tawayuq watapi APEC ciudadano apakuqpim, kaymi runakunapa rurayninkuta chaynallataq, yanapanakuspa wiñayninkutapas hawachin. Rurayja pichqa chunka wataña yachakaspa, hukya wiñarisqankuta waqaychan. Pichqa waranja suqta Fuerza Armadakunam, ruray apakuqta hawanjaku. Chaypin pachak Ejército, Marinawan Fuerza Aérea, Policía Nacionalta hawaysinanpaq yoq sichimun haku. Chunka punchawmanta chunka suqtayuq punchaw kama noviembre killapi, iskay waranja iskay chunka tawayuq watapi APEC, apakuq hancha allin kachun. Perú suyu waranja ishon pachak, ishon chunka pusaqniyuq watamanta APECman hukyawakusqanmanta pacham, rantikuynin mirarjon. Chaynapim kimsa waranja chunka juniyuq $1 holgemanta. Chay wata, iskay waranja iskay chunka kimsayuq wataman, tawa chunka tawayuq, waranja iskay pachak kimsa chunka pusaqniyuq, $1 holgeman chayarjon. Chaymi chunka tawayuq chiku hanchisman miraynin chayan. Donald Trump kamachiko hakyaypi masya hakarjon. Manam ñawpa pachakunapi yapamanta, kamachiman kutikuqkuna kaytaqa haypar hachu. Kamachikuq ñakas hawani yapa rurayseqninkunapiwan raymi chaykunku. Suyunkuta allin kayman apanampaqwan suyunkupa, muyuriqninkunata allin kananman apakunatam nin. Iskay waranja iskay chunka tawayuq watapi APEC, chankay oportunidadwan desafiokuna apakuymi allin karjon. Kay haymayna kananmanta rimanakuyta rurayninkuwanmi, allin karjon hinallataq Asia Pacíficopi Perú suyupa, rantikuynin hawayninta kallpanchaq kayninwan. América Latinatawan Chinapa economiankupi yanapakuspan, allin kanankupaq llamkananku wasitanpay harichinku. Kaymi APECpa apakusqan pacha, iskay baranka iskay chunka tawayuq, watapi reunión anual sobre la cooperación pragmática en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta entre Perú y China rimanakuypi rimay karjon.